Kia ora te iwi haere ake nei I te karere. Ko horapa te waipuke ki te whānuitanga o te whanganui Ātara. Ko tahirau 5 tekau ngā take huarere, ngā take waipuke I ripoatahia I tēnei ata noa nei. Tērā tētahi wahine Māori puritia ana te Mangataawhiri o Amerika whai muri ho I tāna hoki atu ki reira I tāna hararei I Aotearoa nei. Ko whakamānoa tia te huringa tau 2 tekau o te kapa haka o te pō o Mangataawhiri ki tētahi whakaihu wakatanga ka meha meha I te whakataetai ārohe o Tainui waka. Nō reira kei ngā uhi a uetonga tēnā koutou katoa nau mai anō ki te karere I tēnei rā. Kua horapa te waipuke ki te whānuitanga o te whanganui Ātara. Ko tahirau 5 tekau ngā take huarere, ngā take waipuke I ripoatahia I tēnei ata noa nei. He maha ngā kāinga me ngā hapori huri no I te rohe, I raru I te horo whenua me te waipuke. I raru I te wai, ngā huarahi e tata ana ki te hōhi pera me te papa kirikiti o te Basin Reserve. Rere ana te whakatūpato I ngā prihimana ki te marea, kia hiwa. Ki te wai e takato kau noa ana I te mata o te huarahi. Nā te pūroro hoki o te ua, kua rere he parahamuti ki te whanga o tarakena I te pūnaha tātari hamuti I Moa Point. He wāhi ia tērā I a raru tonu anō rā hoki I tērā āhuatanga I ngā wiki tata nei. Torrential rain on a period of time, consistent, really heavy, to the point where Island Bay has flooded quite seriously, and I've seen video footage of basically a river running down the street. We're seeing shops up and down here which have been flooded. The water just came in under their doors. I know that in Kingston or Brooklyn there's been a landslip, so that's happened. We know around Adelaide Road, Redford Street, around the hospital there was flooding there. A lot of that's dissipated. We know that some people have been evacuated. Council has set up an emergency assistance centre. So for the southern suburbs this has been a pretty serious downfall of rain. Hei tā te ratonga whawhati tata o te whanganui Ātara, kua mā I te ua I tēnei wā kia hatia, e mātakitaki tonu ana te ratonga tirorangi I ngā neke hanga o tāwhiri mātea mā, moho anoa nei. Tērā tētahi wahine Māori puritia ana e te Matapae o Amerika, whai muri ho I tāna hoki atu ki reira, I tāna hararei I Aotearoa nei. Nō ngā puhia Eveli Wīhongi, kua roa tāna noho atu, hei tangata o Amerika e whai manana, engari ka mau ia I ngā āpiha o te ropu ice, te kaura ki muri nei, I tāna hoki atu I konei ki Los Angeles. Kei ro whare here tonu ia I California I tēnei wā. Hei tā te whānau ki te hunga pāpāho o Amerika, I hūnuku rātou ki Amerika neke atu I te 2 tekau tau ki muri nei, ia ta whai rātou I te ture kia tau, kia mana tā rātou noho ki Amerika. Hei tā rātou I puritia Eveli ki tētahi rūma mo te whitu haora, kātahi ka whakairi I te patu ki runga I tāna upoko kia waitohu pepa ia, me te kore whakae kia ata pānuitia ia I te tuatahi. She is the only Kiwi that's there. But, very crowded, lots of other women that are in the same circumstance. She's in a prison jumpsuit. They do feed them, they do have meals, but they have different rules that they have to abide by of, you need to be at your room and in your area where you sleep, from this time to this time and different things like that. Can only make calls during this time. And then with regards to why she's there, she still doesn't know. We don't know. It's been over a week and we still don't know the reason why she was detained. Ko eke te whārangi Givealilolia ta whakatūria I hei āwhina I te patunga o ngā nama ki te 2 tekau mārima mataara New Tireni. Kua whai a Karere tahi pepa nā te runanga minita o te kāwanatanga e whakaatu ana I te hia o te kāwanatanga haumi toru ki te āta whakangoi kore I ngā haipapa tiriti o Waitangi I roto I ngā ture o te motu. Kua arotake hia te wāhi ki te tiriti I roto I te maha o ngā ture o tēnei whenua, e mea ana te kāwanatanga kia whai whakaoro noiho ngā tāngata whakatau kaupapa I raro I te ture ki te tiriti, ara kia kaua e kaha
ke atu, kia kaua e koni ke atu rānei i tērā. Mena he kōrero kaha ke atu kei roto i ngā ture e ki ana me mātua whakamana i te tiriti, koe rā ngā momo kōrero, ka whakakorengia e rātau. We inherited was this range of references. Sometimes it was honour, sometimes it was have regard to, sometimes give effect to, and all that inconsistency is what we're trying to tidy up. Manohi anō, kei te tuku whakatūpato te manatū ture o te motu, kia kaua e whakawaimeha i te mana o te tiriti i roto i ngā ture. I ngā rā hoki a kāore he hua kotahi e puta ake atu i te pī tawitawitanga anō o te hononga i Wāinganui te karauna me te iwi Māori. Hei tā te manatū anō rā hoki ki te whai te kāwanatanga i tēnei huarahi. Te rapea, katoa i a rātau ki te kōti. Hei tā te Premier Christopher Luxon, tūno kore rawa atu nei e heke ki raro, aha koa ngā tatauranga tōranga pū o te wā, e ki ana kua mimiti anō te tautoko kia nā hinara, aha koa hoki ngā pūrongo e ki ana, kaore e tahi o te rōpū nā hinara e mariu ana ki tāna mahi. Hei tā ngā tatauranga Avarian, mā te reo tātaki o Aotearoa, kua mimiti te tautoko kia nā hinara, ara ki te toru tekau ōrau, te taumata ōrau tino kino rawa atu mō nā hinara, mai rāno i te tūnga mai o Luxon hei kaiarahi. He maha hoki ngā pātai e ko manawa ake ana, hei tohu, i te pōkai kahatanga i Wāinganui te rōpū nā hinara. A tērā hoki te pātai nunui o te katoa, ara, ai rānei, ka turakina a Luxon hei Premier a ngā wiki tatanei. E u poko māro tonu ana a Luxon a hakoa e nei kū raku tanga katoa, e kore ia e whakataha atu i a no i mua i te kōwhiringa pōti o te motu. It's just not what I'm contemplating. I have the full support of my caucus. We've got a job to do. We know it's a difficult time for New Zealanders. You know, let's be honest, we're all over it. We've gone through COVID, we've gone through inflation, recession, we've gone through Trump's tariffs, horrible weather events, and now we're dealing with a fuel crisis. And so, you know, New Zealanders really want me focused on doing what I can do. Hei tāna ko te rerekētanga o ngā whakaaro o tēnā hea huatanga noa no te tōranga pū. Engari e whakai ana i tērā ētahi o te rōpū nā hinara e amuamuana e mariu kore ana i tēnei wā. Nō reira ko tā tātou pū kōrero tōranga pū i tēnei rānei e tiwi ko te puna mātauranga Māori o te rōpū Aotearoa tuatahi kōwai ke atu matua Shane Jones e te matua whakatau mai anō rā ki te karere tēnā koe. Kia ora, ngā mihi kia tātou. E mara, ko tā te kāwanatanga whai kia whaka ngoi kore tia te mana o te tiriti i roto i ngā ture o te motu. Hea hai? E hoa nāwai rānei, teka ko tā mātou e whakaiwi kore i ngā pānga o te tiriti i raro i te ture. Hona tā mātou he whakahāngai, he whakatikatika, kia mōhio ai te kōti pēhea pū. Te tū o mātou ngā kaitoranga pū e nā haria ngā take pēnei ki te kōti, ki te waiho mā te kōti anake whakatau kāhore he kupu hei waitohu atu ki a rātou he atu tū o te aotoranga pū, ko riro ko te mana kei ngā kōti e ara, ko mātou kei ngā kaitoranga pū. Engari, kore u hakai atu tā mātou e aka ruhi atu i te tiriti. Engari, ki te ki koutou me whai whakaaro noa, ngā kai whakatau i te ture ki te tiriti, he whakaiwi kore tērā i te mana o te tiriti. Pēhea tēnei, ka ki koutou o te kāwanatanga, anei te kōrero i roto i ngā ture katoa, me mātua aro nui ki te mana o te tiriti, aha koa te aha. Ai, kei kona anō wetai Wāhanga ka waiho, wetai Wāhanga o te ture, e whai pāngana ki te tiriti ka waiho ke utonu, engari nui no atu ngā Wāhanga te whakaurunga, ko ngā mātāpono o te tiriti ki roto i ngā ture horakau i tērā wā ngā kaitoronga pū i tino whakamārama atu ki te kōti ki te mara e hatake o rātou i me ai kia pēnei te takoto o te kupu. Ana tā mātou e aka hāngai e whakarite ngā kupu. Kia mārama tonu, nā kia mōhio ai te kōti, he pēnei, te āhuatanga, te tikanga, te patanga o tēnei takotoranga kōrero mo te tiriti. Kaue waiho ki orite ki ngā kau a te whānau a ngā praone, haere ana wetahi ki wiwi ki wāwā kahore me hāngai tonu. Hoi nā no tā mātou e mahi nei.
Te tumena ko e te matua ka panoni koe i tō kupu whakahāngai ki te kupu whakakaha ke hoiano. Tēnā kōrero. Nā, Christopher Luxon e hoa, e ai ki ngā kōrero, ka Huria Caesar hia, Christopher Luxon, hei roto i ngā wiki e rua nei, pēnei i ngā Roma nei, patu ia Huria Caesar, ka Huria Caesar hia, Christopher Luxon, hea o mōhiotanga. Ko wai hoki hei whakakapi i tōna tūranga, ko koe rānei te purutihi i roto i tēnei kōrero mō Christopher Luxon e hoa. Engari tōna iwi rereke i tōku. Pēnei mea hau no te upauri, a koutou no te aroa. E korea te upauri e poka no te haere ki ngā marae o te aroa, whakamarama me pē he te tū o te aroa. Nā, kia pērā hoki oku hakaro Wāhanga tonu i a mātou i tō mātou ahi pāti mo tērā piki pāti. Wai hoko rātua no e whakatika e ngā ngangau Wāhanga tonu i a rātou e mara engari me mōhio. Te ao whānui, te ao Māori, arāno atu, ngā piki raru. E karapoti nei, i a tāua, i a tātou. Nā, ko te korenga o te henu, ko ngā patunga mai, Huarere, nā reira taku tumanako. Me kauara wātu ngā kaitoranga pū e whakapau kaha mo ngā take e kōrero naka koe. Te ahu nei hoi, tino tōtara wāhi rua ana te ropu nā hinara i tēnei wāne, me te ahai mohi ana tāua ki tōtinga o tērā whakatauki a tātou mātua tūpuna, te tōtara wāhi rua kui a tērā ko te kai a te ahi. Hoi anō, tēnā kōrero, te hui i te kaunihera o te hiku o tika i tērā wiki, ko ngā amuamua te kai kaunihera, te Venus Maurus, te pūtake, i ki koe, he amuamu hōhā, he amuamu whakariha kuputa ke nei tērā wahine. Kei te tautoko rānei koe i te whai wāhi nui o ngā hapū me ngā iwi o te hiku o tika ki roto ki ngā whakatau a te kaunihera. Nā kua no i kōrero, āta kōrero atu ki te wahine nei, no roto i te weekend e pahure tatake nei kia mōhio ai ahau he hapū. Tāna e āwangawanga nei, nānei whakamārama mai ki ahau, hei tāna ko te puka, i āmenengia i Wāhanga tonu i ngā upoko o ngā iwi me te kaunihera, te tai Wāhanga i pāki te rangatiratanga o Ngāpuhi, ko te mana motuhake o Ngāpuhi. Nā i kōrero noki ahau kia moko. Engari, māku te tahi kupu ki a tātou, ko ngā tāngata e tino whai manana mō tēnei take ko te toko whā i pōtingia e ngai Māori i Wāhanga tonu i tēnā pito o te motu. Pai ana kia hara mai ai ngā iwi, kia noho mai ai ngā iwi, engari ko te rārangi tāngata e tikana mā rātua nake e pōti, ko Hilda Harawira, ko te aroha, me etahi atu tāngata toko whā o rātou. Ko rātou ke ngā mea ko akamanangia e ngai Māori. He pai ana kia noho mai ai ngā upoko, ngā iwi, engari he tohu no heo nei. Ka hore ke a rātou te mana me pēhea rānei te pōti. Waiho ko te hunga i pōtingi ai e te marea hei whakatau i ngā take pēnei. Ka pai te matua, mihi nui ana kia koe, te pū kōrero, te pū o te mōhio, te pū o te mātauranga i Wainga Nui Aotearoa tuatahi. Nei te mihi nui kia koe, matua Shane Jones, tēnā koe. Kia ora. Ka tie te iwi hei muri ake i ngā whakatairanga, kua whakamānawatia te huringa tau rua te kau o te kapa haka o te pou o Mangataawhiri ki tētahi whakaihu wakatanga ka meha i te whakataitai ārohe o te waka o Tainui. Ki te kapa haka i Anei, kua whakamānawatia te huringa tau a rua te kau o te kapa haka o te pou o Mangataawhiri ki tētahi whakaihu wakatanga ka meha i te whakataitai ārohe o Tainui waka i te papanui kirikiriroa i ngā rangi whakatānei. I wawawake rātau i ngā wero a e rā atu kapa rua te kau mā rua o te whakataitai i ngā rā e rua i te papanui i Anei ka tahuri te aro o te rohe whānui o Tainui ki te hāpai i a tākiri tū te matatini a te rātau. I ngā pai hau o te whatārangi a Rāniera Harrison i ngā rangi whakatānei anei tāna pūrongo. Nangahu mai ana ngā toa whakaihu waka i te whare haka o Tainui. E waha nei ngā iwi i ngā tikanga. Me te rangi Māori i te hāputa o te haka. E noho whakaiti ana i te āhuatanga o ngā mahi kapa haka.
Kei tētahi taumata, tēnei iwi. Ai, ki te kōrero te kaumano tāngata katoa I whakawhaiti mai ki te papanui kirikiri roa I ngā rangi whakatāne. E no ki te whakataetae kapa haka ārohe o Tainui waka. Me te aha kahukura mai ana a te iti kahurangi, koe ke nei, ki te tūranga tuarua. I nāia nei, koe nei te kapa whakataetai a kaumātua nei o te kaupapa nei. Nō reira he hōnore tērā, nā te mea hoki ana ngā mahara ki te wā I tīmata ai mātou ko mātou ke ngā pēpē, I nāia nei e tuana a mātou pēpē. Ko te kapa tauhau ki tonu ana I te tautōhito ki te haka, ko āwhina I te kaupapa. I tau ki te tūranga tuatoru, I tāna tū tuatahi. Me te aha o hoana rā kia tai ki tākiri tū te motatini, E kainamu mai nei. Ki te kite I tēnei hunga e tuana I te rangi nei, koira te tino kia mātou. Kua roarawa nei te wākarea no te nuinga kua tū. Nā runga I tēnā he atahua. Ko te kaupapa te aitanga, te rita ko te haona kaha ieke ki te tūranga tuawha. E whakarite mai rātau I te pahi hei kawe I a rātau ki hopu hopu. O te rātau. No mātou te Waimaria he toto te nuinga o mātou. No reira koira pia tētahi aupiki o tā mātou kapa, tā mātou kaupapa. Koe wareware I a mōtai tangata rau te whakarite I tētahi pahi. I nā te tau o te tū I eke ai a raukawa ki te tūranga tuarima. Ruarua noa ngā matatini ko kitea kia ono ngā kapa Tainui waka. E tohu tēnā ko u katoa o te waka. Tāhua tonu ana ngā pua o te kōwhara. E hoki nei ki te kanikani nui, a te rātau. Kia eke pēr ki te taumata, mō ngā mokopuna, mō ngā tamariki, tainoa mai ki ngā pakeke. Ko ngā kapa haka e ono o Tainui waka e tae ko tahi atu nei, ki tākiri tū te matatini. A te rātau, Ranira Harrison, te Karere. I hui ngā tahi ngā uri o ngā tīwhakau ki te whakanui te hautoatanga o tētahi o rātau o hāne mānahi I te pakanga tuarua o te ao. Ko whakarewahia he kiriata mōna, ko te ringa tohu ko te arepa kahi. E hara I te mea mō mānahi anake te kiriata nei, engari mō te katoa o rātau. I tuku nei I o rātau tīnana hei utu mō te kiri o rarautanga, hei heru hapaenga mō te iwi Māori me te mana motu hake. Anei rā a mai o hapānapa. He kiriata motu hake tēnei, e whakanui ana I te hoia a hāne mānahi. E hara I te mea e hoia, koia te o ngā tāne o te kāinga, e hiki tēnei mānuka nui. E poho kereru ana te ringa tohu nei a te arepa kahi, ki te whakaatu te kiriata nei ki ngā uri o te arawa waka. E hara I te mea he kai mā taki noa, ne? Koira pēr te rereke nui mo te whakarewatanga I tēnei waka. Hara I te mea e whakaatu ana ki te iwi, hara mai e te iwi, kao mō ngā uri. Nā reira ko ngā uri whakaheke e nei, ngā kāwairanga tiro B Company, ruku kapa I te whare. And they'll say the ledge is impossible. Whai mai. Not just an amazing man Hane was, but amazing men. And their sacrifice, let's not let it be forgotten. Ko Alex Tarrant te kiripuaki o Sergeant Hane Mānahi, e ki ana ko te mea matua mōna te tūtakingatanga ki te whānau Mānahi. The reality of the situation, I mean, war is not in no ways should it be glorified, but I think in order for it to, for us to understand the truth, it needs to be remembered. Let's hold our maunga. I reire ki te whakaaro te rapea, me koro ki te kingi o Ingarangi, ke homai hia tēnā te Wikitoria, kia tutuki pai ai tēnei. Seeing photos of faces that we grew up with, my uncles, his uncles, beautiful. Just brings it back to your ngākau and to your manawa, what they did for us. We know in our hearts, Hane
Hanei Manahi is Hanei Manahi VC. That's all that matters. Their age, you know, when you're talking 21, 22, 24-year-olds dying overseas, and then I look back and I have children that are that age. So it's very important for me that for Anzac Day, that we never forget that, because it's so easy to go, well, that's part of history now, we should let that lie, but we should never let that lie. I mātaki te hoia o Ngāti Tūmātauenga nei, a Raymond Kareko. Hei tāna, he whakamaharatanga te kiriata ki ngā pakanga o te awi e nei rā. I would hope that the young sailors, soldiers and aviators today see that there is something bigger than just them. It's bigger than the individual. It's about doing what's right in the interests of what our country needs of us. Hei te rā toru te kau o Āperira, ka whakatūwhera ki ngā whare kiriata huri no i te motu. Mai o hapānapa, māukaha. Whenore te iwi ki te whutu pōro, kua whai te kapa mamaku taki whitu i tā rātou taitara tuawha karapipiti te whakataetai Hong Kong. I toa Aotearoa ki ahi treiria i te whiringa toa te kaumā iwa ki te kaumā whā. Ko ia hoki te toanga karapipiti tuarima i ngā tōna mana taki whitu i tēnei hikutau. I turakina te kapatāne e pāni ora i te tākaro mo te tūranga tua toru te kaumā rua ki te rua te kaumā waru, nā reira i tuawha rātou i te mutunga iho. Engari anō hoki ngā wāhine hū toa o te ao. Hei muri ake i ngā whakatairanga e te iwi ko ngā huarere o te wā. E te iwi anei ko ngā tohu huarere o te wā. E wane ka tihore haere te rangi hei te mutunga o te wiki nei, koe nā tātou kohinga kōrero i tēnei rā e tiwi, ngā manakitanga o te wā tūrou. Hawaiki.